Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ake sikhulume ngokuphupha uthwala. Ngiyacabanga ukuthi abaningi bayangizwa ukuthi ngithini. Ukuphupha nje ngokuphupha sithi-ke mhlawumbe uphupha uyathwala, khona ubuzizwa ngabe lokho kusho ukuthini. Abanye-ke bake bethi mina ngiphupha ngigqoke amabhayi, bachaza nje into ey'kanje, uthole ukuthi kunezangoma uyathwala kanjani njani, okanye ukaRondo noma ngithi usendumbeni. Lelo phupho lisuke libike ukuthi kuye kuzomele wenze itiye, abadala khona abadinga ukuthi ubenzele khona. Kahle kahle kumele usondelane nabo kube khona okwenzayo. Ngiyathemba ukuthi lo buzile usephendulekile. Nawe uma unombuzo ungakwazi ukuthi usibuze kwi-comment ukuze-ke ngizokwazi ukuthi-ke ngikwenzele yakho ividiyo ngokuhlukile esichaza lokho ozobe ukubuzile. Kanti uyakwazi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok usibhalele nje ukuthi ucela inombolo ka-WhatsApp la uzosibuza khona njalo ekuseni uma uphuphile. Nisale kahle ningakhohlwa uku-subscribe.